Vawiin Chawhma Khan DC Conference Hall Kolasibah India ram inpumkhatna theih zual lehna le ram tana nunna hlutak lantir zahna lantir nan Meri Maati Mera Desh buatsaih kalpui chuan ani theih nan Pu John LT Sanga Deputy Commissioner chuan campaign hawnna hmang IMD in Mizoram thenkhatah ruah na satak sur tur angin a hrilhlawk Vawiin Kolasib DC chuan Pvt.Ltd turin acha Chief Minister Mizoram Thangale Mizoram Kohhran Hruaitute Committee MKH Vawiin Khan Anhinko KDFA buatsaih Independence Day Football Tournament quarter final khelchan ania KDFA hnuaia division hniam zawk te in buatsaih te thatsia langzelin First Division Club te anna pek thamol zel Clear to te chebei ule silram nghaki kania Chanchin Thar hrilhlawk chunzomang Kolasib Block 1 Congress Committee Pvt.Ltd ruah tharni in President Pvt.Ltd Vice President Pvt.Ltd marveng Treasurer Lading lian chongthu venglai le MCC hlan nunpluang adia konteni in anni hian ADCC remti na in thopui tur engemaw an ruah thar bawk IMD in Mizoram thenkhatah ruah na satak sur tur angin a hrilhlawk hemi anghian District Disaster Management Authority Kolasib DC ni Pu John LT Sanga chuan mipui te hriat tir na siamin ruah sur awanga chhiat na alo thlen lo nan tulbi ka lo chuan ramwa le hmun hla azin lo turte inbul hnaia leimin hlaom le omlo enfia turte tuihok luan kar siam turte leimin hlaom na hmuna lir theile bungrua da lo tur le luekal lo turten mipui acha ani Vawiin Chawhma Khan DC Conference Hall Kolasibah India ram inpumkhatna ngheh zual lehna le ram tana nunna hlutak lantir zahna lantir nan Meri Maati Mera Desh buatsaih kalpui chan ni theih nan Pu John LT Sanga Deputy Commissioner chuan campaign hawnna hmang Additional DCP Melody ngur than tluangin hun kai hruain Sarkar Office khotlang le tlom ngai pol sang hruai tu te he huna hian an telani Deputy Commissioner Pu John LT Sanga chuan India ramin zalen na ahmu kumsom sari panga na lomna azadi ka amrit mahotsav kal zela malak na sang kalpui ani dantar langin amor bokna ni turin Meri Maati Mera Desh campaign chu sarkar laipuin arwam hantu asoya he campaign hian hmun sang India khwale tuite inpumkhatna tur malak na kalpui ba ka ramtana nunna hlan tu te choimoina hun buatsaih tur ani thu asoi Pu John LT Sanga chuan ramro pui siam tur chuan achunga chengte inkara inpumkhatna le inlung rual na thatak a omangai thu le chumi tur chuan ramtana mi huai sen le mi inpe te ngei hlut le choimoina chang hriat apoimo thu asoi bokani Pulan Muan Puya Project Director DRDO chuan Meri Maati Mera Desh campaign chungchang soizawna hun hmangin he campaign a hian martyr te pawla lungphum Shila falakam siamte ramtana inpek na tithar le tura thutiam lakte khotina thingchiak somsari panga phunte le khotin atanga leila khom manga Karavya pat muna martyr te huan amrit vatika siamte akenthel tu atar langa heng ruah manna sang te hi August ni kwa atanga ni somthum chunga kalpui tura rel ani thu asoi bokani Meri Maati Mera Desh campaign honna huna hian Major Retired Caroline Z Pachaw District Sainik Welfare and Resettlement Officer chuan lom thu soina hun hmangin kalkhomte ramtana in petura thutiam Punch Brand Pledge soihona hun an hmang ani Meri Maati Mera Desh campaign honna hun bilkotlir BDO office twala bilkotlir bilkotlir Henry Meri Maati Mera Desh campaign honna hun bilkotlir BDO office twala BDO bilkotlir Henry Milson pluanga chuan hmanga Assistant Program Officer H.VANLAL Pekaren thlei chuan he hun hikai hruain hun hmandan tur tlang pui asoya program hi tun thla ni kwa atangani sompanga thleng hman tur ani thu asoi bok he huna hian bill khotlir BDO Henry Milson pluanga chuan India flag pot pharin national anthem ngai thlak ani a BDO chuan he campaign hi pumodia Prime Minister in July ni somthum khan alo tlangsar to ti soin he program hi India tan nun hlan tu te puala choimoina buatsaih hi atumber ani thu asoi he
campaign hnuaiah hian memorial stone siamte visit in thingchak somsari panga theu phunte ramtana nunna hlan ti chawmoina hunmante India flag pot phara national anthem ngai thak tur ani bok he program hi apoimo in ramtana nun hlan tu te pual ani awangin khotinin orsun le mi pui huap zo taka hmang turin acha a hlotin le hlotlin lo chu VC te kuta thui taka in ngati soin Meri Maati Mera Desh campaign chu hlotling taka hman ani theinan a hong ani hemin nu hian selfie hunman ani a thingchiak phun ani bok he huna hian BDO staff baka VC te an telani ngam siam lian reng te kon chu Kolasib district a ramtana nunna hlan kan nei chun ani thu tarlan ni in chanchin tlangpui tarlan ani a tlangwal ngam siam liana kumsom hi pakhat son of Puke Emmanuel reng te kon hi 7th Assam Regiment Battalion Rashtriya Rifle atana lakani a ni somni panga thla som sang ni som pariat ni nga ni zahna Jammu and Kashmir Lungaram 42nd Rashtriya Rifle Camp and duty lai chu Pakistan firfiak Jaish-e-Mohammed Paul mi ni Sha-10 sniper rifle ron bein vandoi thak takin ngam siam lian hi an ka fu ni in ramtan anun ahlanta ani ngam siam lian baka hian project van Kolasibah ramtan anun hlan anom boka ma se Aizawl district anga tarlan ani awangin tarlan tel ani lo thu soilan ani bok KDFA buatsaih Independence Day Football Tournament chu quarter final khelchan ani a KDFA hnuaia division hniam zawk te in buatsaih na thatzia langzelin first division club 10 an la pe thlamol zel nimin lama po first division club konpui vengthar United chuan semi final lut zolavin an tlafel vele to a match masazoga konpui vengthar United le North Kolasib GSA te in khelin atu ve ma in hunpa ngaya goal an thun theilava an in draw nu a penalty hmangin chakzok zon ani North Kolasib GSA hi 3-4 in an chaka semi-final and lutani first division club dang reng te kon GSA ro har satna antok lava an king puibaira BFC chu 3-0 in an sopa reng te kon tan vanel rem sanga chuan minute kwana a goal ma shwai thunin chonhulam minute somrok pani na ala nun lima chuan athun bela minute som sari na a kela chuan sanga chuan reng te kon tan goal nunung ber athun le a Vawiin hian in khel pani bok omin chunar chom pani a Norin FC bilkhotlir le zanlon GSA ten an khelanga chonhudar ni a youngstar FC le venglain an khelang Chief Minister Mizoram Thangale Mizoram Kohhran Hruaitute Committee MKHC Hruaitute chu Vawiin khan an inkom Chief Minister chuan MKHC te ne na inkom theina adin kom theia lom ati thu atar langa inkom hawnna hi MKHC chairman Reverend Dr. C Chongming Liana Senate moderator in pathian ne na inkoltir masak nuwa kanram hun ton mek chungchang le thupoi mo che sang te soi hawin inkom na hun thethak an nei ane Chief Minister chuan hun harsa le kher tak an ma chon me kara pathian in kanram min kai shoi na hi aro pui ka ti tak zeta MKHC Hruaitute ne inkom fo thei hi pathian shoi na ro pui tak ni in ka sha ati Mizoram SSA Teacher Association MSSTA chuan thuchwa siamin anmani dang het tura court thutluk na het khinglet lo turin Mizoram sarkar an ngen MSSTA chuan SSA omhnu a CSS noya thokve thau thin department danga mi engemaza chu sarkar hian alo regularize to anti a andin mun har sat emawang le din mun thazoka nom ve be sein kumsang ni sompariat khan Guwahati High Court Aizawl bench a thu boy the lut ti tar langin MSSTA chuan kan thu boy Mizoram SSA Teacher Association vs State of Mizoram and 6 hours WPC 128/2019 hi court chuan ni som pasari thlathum sangni somni pathum khan thutluk na ron ti chuakin Mizoram sarkar chuan Mizoram SSA Teacher Association member te chu tharuk chungin OST creation emo regular vacant post emo regularization scheme emo siam sakturin court chuan aron shatir ta ani ti in CSS noya thok sang te zinga po zertir tu te hi Right to Education Act RTE Act in chanvo apek an ni thu antar langtel ani MSSTA tarlan danin CSS noya thoktu sang nen chuan kan kalphung hi a in person hle a
June ni khat sang ni somni pathum thlengin Mizoram Sarkar Education Department hnuaiah hian primary school zirtir to post sangkhat za somli pahnih le middle school zirtir to post sangkhat za som sari aruak meka sarkar post tam tak aruak reng chunga ngai tha anni bik antibok an court case hiram shrai to sang te bula appeal lo turin lekha te thelutin voi duai lo an lo mu cham chi ani kum sang ni som pariat in thlan hma le in thlan hnu a ram shrai tu ten an din hmun thiama din hmun thazok pek tor thu le an court case po appeal ani lo tor thu an shat hnu a le sarkarin antana chatur hoi zongin hma alak sak ngei ang ti ring chunga thlamawng takanom lain court sang zok appeal tora engkim peivek ani chu poi anti in sarkar chu appeal lo turin an nge na ne MNF thu chwa chuan kan ram le hnam kan sa khwa himna an ngai poimo ber ani awangin parliament session kalme ka sarkarin tok launa ep to partu ten an putlu hi hwai takin an thlop thu an soi sarkar lai puin manipur twal chung boina achin fel theilo awanga ep to party tangral ten lok sabha session nei meka no confidence motion an putlu chu debate nei meka ni a hemi chungchang a hian Mizoram chung ep to party thenkhaten mipui ril rushwai koi thei be se thudiklo an vordar hi Mizo Youth National Youth Front headquarters chuan poiti in thudiklo hmanga mipui te bum shelo political party an lom hi Mizo kan ni na angpuin aza thlak an ti hle ani India ram ro rel na in sang parliament monsoon session nei meka sarkarin tok launa no confidence motion lut hi August ni rata changani som chungin parliament house a soi hau chau tur ani a no trust motion debate hi nei chan chau ni in prime minister po in motion reply ala nei lo baka vote lak na al om lo ani hetiang ani laya congress le ZMP party ten mi puiril ru shwai koituma MNF MP ten BJP and thlop ti thudiklo mi pui hne na an the dar hi MNYF headquarters chuan ten omgan ti hle ani MNF chuan ramle nam kan sa khwa him hi kan ngai poimo ber ani awangin ep to party tangralin lok sabha session kalme ka sarkarin tok launa an putlo hi MNF chuan a thlop don ti Mizoram mi pui kan shiata kan puang anti kum samni chung silai manga India sarkar lo dau ngam to puzoram thanga kai shwa MNF yan kan ramle nam kan sa khota na poi thei tora chuan NDA emo BJP emo po ni se adau ngam hle ti zoram mi pui ten an shiat kan du buk ani anti Mizo nationalism mai cham a hlan thiang him to MNF te hian kan ram kan hnam le kan Christian na kalthil reng chu atop thengin adau dal zel don antibok ZPM chalai di chuan nimin khan chanchin bumi ti an koma an party bo roak lian zel chu party dangin me mi ngei na shelavin na satakin an be hnu a tuna BJP nen soizom an tum na sa ti an soi Tunhaya MPCC Vice President Laltan Zara leader pulal du oma chu BJP dawngam laule BJP chanlen na turkonga duang tu a apuni in an soya sesonga street campaign an nei na apo MPYCC President pulal ton lian chuan ZPM chu BJP thopui cha ka apuni in an soi Mizoram Congress sarkar lai April ni somni sangni sompariat khan CADC in thana United Legislature Alliance ti Congress chuan BJP nen thokhawin sarkar na an siama MADC in thana po Congress chuan Mizoram BJP Chianta MNF to sarkar in Trompuya an siam puini in an soibok Manipur BJP sarkar hnuai azo fatin har sana tam tak an to mekara BJP thopuina titop ngam lava MNF an pua MP pani te po parliamenta BJP kara thu in BJP daudal na reng an chak ngam lo thu an soi BJP le an sangoi zon puite it khom puya Lok Sabha MP pusila ro sang atel ti soin Mizoram Party zinga ZPM chau chu BJP la thopui lo om chun an ni thu an soyane Khotlang tuipui chim chin sanlam apan zel awangin tlabung le a chevel khodang pakwa a chungko zathum somli panga de chu an chen in chwa sanin hmun himlama an in swan lut to Tlabung kho chung bi ka tuilian awanga hmun himlama in sun chuak za chu an vai in chung ko somkwa an tling to a tuilian awanga ma ni che de in chwa san ngai te chu tlabung SDL civil ruah man na in zirna in sarkar building ruak rem chang le wantlang hall an in thiar lo ba ka ma ni chung te pana
an mani fin leilok chung ko ing mazat an ombuka tlabung chevel khodang pakwa apo tuilian awangin chung ko zanhi somnga parokte chu hmun himlama in sa seng to in leimin wanga chene in rausan chung ko ni nen tlabung le a chevel kho soma tuilian le leimin awanga hmun himlam pana in sa seng chung ko zathum somli pariat an omme ka ni tlabung SDL civil H zaunun moye chuan akhat to ka tlokwalin mamole tlak cham an nei te arwa man sak zel ani khotlang tuipui lian hian chene in ba ka infiam na hmun tiamin wantlang hmun poi modang achim nol to a in thenkhat pe chu achim pil to ani tlabung kho chunga tuilian twar chu waime tlabung branch in hatlang kawa thok chuak ten an bung ra seng hoi puin mi thathem ngai tak chuan thojan ni zang khan tlei warin tuilian twar ti an buai pui ani bial tu MLA Nihar kanti chawhma po in tuilan tuarte chomdol na kalpui dan en puin mun changchanga fanga mun hima in swan lu te hena semturin bu fai bek som arwa man ngal ani heti lai hian lung leile thingfal inkara po rasun sa awanga leimin atama waltu le bualte inkara po lirthe ingmozat khwalzin le bungrapur antang khanga an eitur hi wal 12 waime ten siam sakin miriam el shang chalchuan sumle pai atum thung ani Nalan Grape Farming and Processing Cooperative Society Limited le RR Sales Delhi ten nimin khan thodun na thutlung anziaka Nalan Winery Siam Isabella Wine Mizoram Pona Shaltura in rem na hian Vice Chairman Mizoram State Planning Board H Rammoy le champai not BL2 MLA Dr ZR Sanga po antelane Nalan Grape Farming and Processing Cooperative Society IO in Francis Lalmal Somasailaw Atela and Chairman H.VANLANGHAKA signatory ni in RR Sales New Delhi IO in Director Business Development Vila Rindikan Ming Aziak Bok ani Nalan le che vela grape an seng meka tundin muna quintal sang chuang an seng to a Nalan Winery akum hlui lama wine siam sa le kumina mi nen liter noi ni chuang shaltur an nei tura be sei ani Nalan le che vela chung ko thanem takin grape chin chu ezon nan an hmang meka grape one siam thar an pung mek bok ani Mizoram sarkar malag na in grape one toy thar boipui mek ani a SCDP le focus atagin grape chin to ten chan puina andong ani kumsang ni soma hon Nalan Winery chu production capacity ti len ba ka khole mangro dangte changtung le thar thajok ne na thuam thar tum ani thute sarkar thu chwa chuan atar langbok ani khati zong kha Chanchin Thar kan puan thei chu ni e